ni burebure ariko ndarucamo. Ibihe tuvuye kuvuga byatugezeho tuririya iwacu, ariko murambabarira natangije ntabibwiye, sinzi niba natanganyitse ariko nibyo kuko naje ndihamiriza kuko nakoze amakosa. Nta muntu ugomba kuja mu ruhame rw'abantu bangana mu cyatabanje kwipresenta. Ivyo murambabarira mwari mutumpezi zero natse mbabazi. Bwana Zivi, amazina nitwa Ngirombaza Plaisir, iwacu mu Gahwera mu Minembwe, ndi umunyamurenge Pointe. Ubundi ndi umugwanashaka. Umugwanashaka udafunguye, utavanze. Wo mu mutima no mu maraso. Bwana Zivi. Kandi nzobikurana bisazane tibizomva. Kandi ishaka ryanje si ry'umunyamurenge gusa. Ko niko teye. Zanumva bangwino ngusanza umuntu bamukubita ngo ukaba gutabara ubupfu. Sizabona ko habe nubwo nusanga umwana w'umugikuyu hano hanze bamukubita. Sinzi ko nubyana. Habe nubwo ntabwo nanga karenga uko ndi present byarangiye Pointe. Ibihe bimaze kutugeraho twahuye n'ibihe bidutunguye tutararota, ariko twahoraga twumva bavuga ngo hazoba intambara. Nari narasigariye kwandukamo bavuga ngo abagabo babiri ngo bazoza basangira igice cy'umushashi. Umushashi ni ikigogo gikomeye. No twakora analize twatekereza nk'ibyo bintu tukabona bidashoboka. Abagabo babiri n'agatimbo tukabona bidashoboka. Ibyo bihe biraza byitoratoza kandi ikintu iyo kija gukomera neza kiza kitoratoza kikisondora kikivunagura biraza. Watibuka hariya byaba bihera ndagira ngo kubacuruza byatangiye kera, ariko kandi abacuruzi bakaba batemagura ari imisisi mwarabyumvise, bakaba batari muri kiriya cyuzi cyanani cyakira. Uwagira gutyo barenga kandi dukatunga batukujanye tayari wahindura nikoni isadutse itagifitika. Uwagira gutya bakagukubira mu gashizi bakakuniga. Ibyo biragenda biratambuka. Hazaho faze yo gutangira gutera akarere turere iriya biraza biradusatira. Tubonaga ibintu byahinduye isura, ingoma zahinduye imirisho, ariko turavuga ngo uko bimeze kose tugomba kwirwana. Tugomba kwirwana mu bushobozi buke twari dufite, mu bukebo twari dufite, tutangira kwirwana. Ntambutse intambara ziraba, zikwira indondo, zirasenya, ziramanuka, zikamirunda, zirasenya, zirafata, zitangirira za Karengeza, Rumba, za Rukibita, za Mashakivumu, Gahwera, za Rwanda bazazava. Ariko turavuga ngo ntituzabyihanganira ko bimeze kose. Turarahira ngo tuzova hariya biturasi. Mubari barasimije narindi ko ntazava hariya n'umuntu ashaka gusima ahandi muri safari. Banaza amen. Biraba twirwanaho amara twagiye dura nazo nyinshi kuko muzizi ntabwo zirondagura ngo uvuge ko byagenze gutya, ariko ndavuga icyo ushatse kuvugaho, ibindi wenda
abazabikenera muzabitegura YouTube cyangwa se muze musange mu rugo Kasarani Magina nuko nzababwira ayo makuru. Bwana amen. Habaye ku itariki 2 z'ukwa 10 2019 ubwo nibwo nabashije gukomereka bwa mbere njya mu bitaro nakira ubwo ku itariki 31 z'uko kwezi kwa 10 warashitse ibyumweru 2 uvuye mu ivuriro tongera tuterwa barongera kandi bangezereza kuko bari bangejeje ariko twasubizwa mu bitaro wabe ku itariki 15 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2019 niho ngiye gusa nutindaho kandi ngiye kurangirizaho hari musibiyinga materaniro nuvuga butumwa harutse uvuga ijambo maze gusoma tarasobanura baratera bitaye hanze wari ufite kuna kasingira wari ufite icicuma kasingira twirukanga nyine turatabara usanga nyine bari hafi n'umuhanda bamaze gutwika ndetse kamaruri niyatangira ariko tugerageza kwirwanaho uko bishoboka uko twari tungana kose twari bakeya ariko kandi turavuga ngo tugomba kureberaho umusaza bamushinja cyangwa umukecuru bamutwikira mu nzu ibyo tubigomba kuba abasore bose mwese babanze abacoce barase bamare kudari umusore suri inyuma turagenda kwirwana turarwana ariko Imana ibana natwe bwana Imana ibana natwe kandi twazaga tugenda twasenze bwana bazaga badutera badutungura ariko kandi usanganwaga amateraniro azayagendana pastor kwavuze tumena ibati tituza dusiga amateraniro kintu cyambere nazaga mbwira abacu barakizi wacu nimba babanumva nimba bari hano barabizi muzoza mwumva ngo pa uzawegera uwo muri kumwe mbere yo gutora icyo ugomba gutora mubwire ngo turagiye byo ushoboka ko tutogaruka cyangwa tugaruka ariko niba tugiye ntitugaruke situgendera ngo duhekerezira tugere iyo datari neza kandi gari tugakwana amahirwe nukuvuga ngo tugomba kuza tumugendana tukamugarukana nta kundi benshi bageze muri bya bihe nk'uko nyine abandi bamuzi nani butaka kirazira gukora ikintu kibi mu gihe kibi basi tugenda turi hose bishoboka ko twogenda ikaba ari safari ariko kandi iyo safari ntibigiyeka ngo nishiki buri nzira tukagenda twashika isafari yawe yo kugenda ondoka kandi twagaruka salama tugaswa tukiyoganiza kandi tugatangira mambo mato iko bimeze bana umunsi birato nagende yukanga nalifite telefone mu mufuko y'umufuko w'imashini namwe nifungura telefone funga ishamwe ndirimbo mu marinda mfunga imashini ndarikenyera ngo ndangize ishiramo akaririmbo kavuga ngo iturinda buri munsi ibitero bya Satani barasi namagatanamirao ibitaramo biragongana mu mupfuka igitaramo cyabaye hano nayo ibitaramo zabaye haleluya ariko nkunda Yesu niwe mwira wanje magara egere cyomo ibintu byatangiye gukurubana barasi ni ya neza barasi turagenda twika mu ruzi ariko Imana dutiza utubara go munsi turagera kabisa bigakunda ariko gahunda turagenda ngo tugere ku musozi tureze babarangije ati aho hereye wewe banguruka nawe karabaye
ile kumva kwa ijosi ndiriheruka byaragiye naje kumva barokoreja aha nyine nakoze n'umuntu arako yamarigenda yamarikira na pointre nama numva ngo po umutwe numva kusanda aragwamisha ndagenda santras basi kwarazi ariko mwumve rero mwumve guhamya aho buri mwumve guhamya Imana gayo kandi bari mashini gandasha kiriyaho kuvuga ngo bakoresha mashini gandi ni josi ngiyo Imana iravuga ngo barakurasa mashini gandi kandi ntirihuka biba gutyo ariko baraza kurasa SMG bihuke naho nayo kibugenge sinigeze numva indi film naje guswa kugira akenge naje gusansa nuhebutse ariko nari napfuye ushiste kuko abacu bangeze kandi bari abantu banifu bataza baje barampindagura babona fini umwe bahise ba umukorezaho niwe bagiye bikora banta undi maiti filime yikuje none Imana wewe ngomba kuzura kandi uburyo kuzura n'ubu ngomba kongera kandi nkaguha umwuka w'ubuhumeka n'amaso kureba warangiza ukabona ukuntu baje bakakugeraho bakakwicubaruzi kugira ngo uze kongera kandi kugarurirwa ubumuntu uzabona icyo uvuga mu isi kuko iyo bija kuba gutyo bakandasa gutyo nono ariko yabango kubera kugira ngo uzavuga amakuru impa kumuzukuka ugomba kuzibonera ukazavuga ibyo wavuga kandi kuzamutapasa umukope recherche no Bwana sifi warangize si anotigeze amen no mali bamuisha kizali kururi gitaramo aho no warangize ga nze guhemuka nta muntu kiraho kandi numva akenge karaje ngo ndambura amaso ndareba ari numva nta wundi mubiri numwe mfite sinumve ko mfite ukuguru sinumve ko mfite ukuguru nukuvuga ngo bari basha ino mitsi ihita iba paralize umubiri wose igiti numvaga ubwenge bwaje n'amasareba nari naryamye nubamye nariko ndeba ibintu byose baraza ariko ngo baje kuza bageze ngo muri 5 metre bike kandi ndabitegereza bara abasore batatu ni ibintu ntari mfite apareye ngo mfotore nari kuba mpamba bereka ariko mu mutwe bari n'imyenda bari bambaye n'imunda bari bafite ndazifite mu mutwe n'imvugo bari kubavuga barasi no rero mwaje kuba ngo muri 5 metre bari muri 5 metre mbwira Imana ati ngahega akazi kawe namani kugira ngo ushingire kuri bike nagukoreye undokore mu gihe wabonge kungaruka nizeye ko undokore kandi ni mujana salama kabisa nta numvaga nta kintu ndaza kuba ubamye icyo kintu cy'ibingibi byo kuyegana Bwana zivi no Imana yo ndiye kure nanje Bwana zivi jambo likana leba ngo namanuka kaje kuzimu urisho ari asante kuzimu Bwana nishayo kandi nikurayo Bwana zivi amen baraza tiyari kure yanje iyo yari yangotesheje urukundo rwayo Bwana zivi
bakora ibyo bashaka n'ibyo biyumvaga, ariko kandi bigeze bakoraho urukundo rw'Imana ruteretse. Tibishoboka nta n'uwarukora. n'ubugingo ntawe uzukora. Ntibigeze bakora ku bugingo. Amen. Imana yamindanga nko kuri yari yatanze Yobu. Yamibwira Satani ngo uri mukiranutsi wanje. Namubonye ariko kandi ukuntu wamuhiriye nawe nta. Uwo ari we wese amubwire ko genda ndamuage barasise kungiye kandi uri yo. Niho twumva cyane. Kamukuru wawe. Barasibira. Ndamu aragenda sandaza ivyo byose nabe bose warangize amusiga. Arasaragaruka wamubonye namubonye ariko kandi n'umubiri nawe umutije ntacyo bitwaye. Imana tige ubugingo ndabukunye petit bana gukora washike ibyo yakora ko kandi ibyo ungigeza kandi iyo ungigeza sima ntigeza Imana yiwe barazi niko nako byari bimeze. Imana izungurukisha urukundo rwayo nono bakora ku mubiri ariko basiga ubugingo. Barangize baraza barandasa n'icyo gihe baciye ku kuboko n'icyo gihe bumve kandi kurasa cyane ijosi n'iryo rirasha abantu bazabona ukuboko bakagira ngo niko kurasha kurasha iko barakubwiye ariko ijosi n'iryo ryarirasha barasa ijosi basana tugufuka turambikino n'ubaye kuko narangise kera twazaga tugacyanga abakora barazi ngo barangize ndabera complete mwanya kazi ko byari bingana ariko Imana iravuga ngo uzongera utambe hano barazi Imana iravuga ngo uzongera uracyagira muri Kenya n'ubwo bwari wararahiye bazanicara n'abacu babwira ngo kisizo kaba mahoro yabaye hari inshuti zanje mahoro nabo muri Kongo iwacu zaje kuramukanya muri Kenya zaje i Rwanda n'ahandi kuramukanya ariko bikimeze gucyana no mu kanisa nazaga bivuga nararushe sigara muri korali n'ije nyine umuhungu umwe gusa abandi bose barabi abiwacu barabizi muri kanisa ubushindi azaga turimbana n'umuzamu twazaga turimbana n'abakecuru n'abasaza babagira ubutumwa kandi tukanezerwa. Haleluya. Amen. Ngashiramo igisirimba kabunya kasirimba cyane ariko nkanezerwa barazirimo. Mbwira bacyungo ntishobo no Imana nayo muri gahunda yayo yo uracyataramira umuji. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imeze gute? Baraza ngo barangize bakora ibyo bakoraga ndapfa ndabikwa cekinga bakora n'ibyo nari mfite niba ya telefone yari kiyaririmba niba byari bimeze gute naje nawe ariko rishoboka ko bajanye mu muziki barazibira no Imana ngiza kwiyerekana ndongera kandi nza guhembuka cyo kimwe na kurya byari bimeze no nanabatse no banagise mwe kuko narahembutse nibaza bone amabaza arambwira ngo none nagese mwisho barase Serekande no banagise mwisho ariko ntaki tunariko mo abantu baje bagakora ibyo byose bakagenda ariko ikigenge yani numva ntekereza ibyo ngibyo ko wenda nageze mu ijuru bitarumva abahungu bangore ibyo baje nese bari kibere kidogo hano ko kunani kuri metero 50 hana ngo kwa magara bacha wewe maiti yenu amutaibeba leo ngachari ndiasi kandi barazi sindaona mubaro nagize nese confirma ko nageze amareka bari mu ijuru n'amareka mugire cyo numva Kiswahili kandi bene kigenda basi
munangize tereka numvi ko bantu biswahili nibite kandi munangize mbazimana none se nubonageze iwawe cyangwa ndicarinise carinise ubwenge bwaga nga zireka nibuke twari dufite igitaramo cyane mugoroba nijoro ufite kuganira tikayo reka mbeko wibuka ijambo nateguye Imana irambwira niyo yambwiye rino jambo ugende ubabwirize wasomere umubwiriza 12 wasomere haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mifitara ubwo uzavuga ngo sinejejwe inyenyeri n'izuba n'ukwezi bitarijimishwa n'ibicu ayo magambo avuye none ntekereza ukundi iryo jambo rije ngo ari ryo nja kubwiriza kandi ntekereza aho ndi ninje nyine kandi ntekereza kuko naho naswa kugira amahirwe yo kubaho ntabona amahirwe yo guhaguruka ngo mbe navuga iryo jambo ariko muri programme z'Imana gayo kutazikirarirwa iravuga ngo tene date uzaburi mmoja wavuga ngo ubwira abantu muje mwibuka umurimo wanyu imisi y'ubusore imisi ubwo iyi ni wakati yanyu ubwo ni ubutumwa burahagije uze wibuka umurimo wawe iki gihe nicyo gihe cyo gukora nicyo gihe cyo gutabara ndabivuga sawa barazi tuzukumese mugana simbanu ariko twese tutungana turakiyumvisa muri icyo tuzi ko nyine bazakubwira n'umushinga umwe ejo bundi bava bazojana n'abagore bakuri barazi byo ako karatambutse kandi ntabwo nikigereranyo dansi barazi ntabwo ari Imana yambwiye ngo nje kubabwira ngo mutabara nikigereranyo dansi kubera kuko ibyo umusore bikorwa ukiri umusore barazi hari ibyo ubu rero ibyo ntakoze bifite amaboko abiri jamais dans la vie sinzongera kubikora kuko ntakiyafite nukuvuga ngo ibyo nakagombye gukora ngomba kuba narabikoze gifite ubushobozi n'imbaraga zo kubikora ariko kubera kuko bitabishobotse niyo mpamvu nyine bitabishobotse no ndasa n'uri mu gicu ndasa n'uri mu kijima ko kuba nakora ibyo ngomba gukora ariko kubera kuko hari agacu sinubakiriko kese ko nanuba nukuvuga ngo twebwe ababishoboye turacyafite opportunity yo kugira icyo dukora haleluya amen ushimwe ku murimo wanyu n'isi bisore bwa n'isi nibizigera kandi twawusubiza ariko yije ugomba kuyakira uko imeze ariko kandi ugifite okazi ugomba kugaragaza ubusore bwawe n'ubundi uko babwira jewe ndacyarije nubwo navuze ngo harata uko satani yoje kwishogereza n'iki kintu cyatumye yobatse satani akikinde barazi icyo nicyo cyatumye satani akikindege kuri yo yaramubwiye ngo naho napfa zapfa kibi nubwo bimeze jewe sindakikitege ndimubwiye nogi usaba kuko ntabwo ndena konte yikomeza ndacyari umusore ushoboye akazi kose kawe mwembi cyo ntoshobora no guhinga n'amaboko ariko iyindi mirimo ngomba kwikora barazi tibukaza muri abagabo murashoboye murakomeye barazi ako ni akamesaje gatambutse tutabana kweli barazi icyo gihe naje gusaba gukora igitaramo mbwira Imana ati Imana nayo bwira ngo nanone mu kiviga byagenze gutya
Kuohereza bacu uvuko nari kumbwira Imana niko uko mpamvu nari kumbwira Imana. Kuohereza bacu baje kujana maiti yanje. Niko nari kumbwira Imana kandi maze guhemba. Baje kujana maiti yanje. Kuko nari kumbwira ati nibaza kujana maiti yanje barashikaga asange ga itakire maiti bajaye. None wo wahereze umutima wo kuza kujana maiti. Barazi. Guhumza no guhumura. Barazi. Akunda kw'Imana. Shira misimba. Barazi. Guhumza no guhumura. Nuntabaza. Yakutaba. Yamatibuka. Numva hepfo. Imbere nguti rugamba rwashushe. Nari ryamye n'ugana. Ariko ngeza gukora ihutumba. Mbwira Imana ati. Kitara. Nibukisha Imana amagambo atatu. Mbwira Imana twasengeye mu rwara rwo mugawe. Timuruzi. Timuza mukumva. Muzogera masiko. Mbwira Imana ngo Mana twateramiye mu rwara rwacu. Ni mu kitego hije. Barasifiwe. Mbwira Imana ngo Mana twateramiye muri mitonde. Akanogo. Ni Imana ibitaramo. Siba misi. Uzukoraho gutya. Barazife. Amen. Kwa mukora neza ku mutima w'Imana gutya. Barazife. Amen. Imana neza. Iravuga ngo Peti. Nakumvise kwe. Numva tusasa kwa. Bati kwa. Imbere n'inyuma. Twimbere twati. Twimana twacu. Izitara nuko cyaje. Tabara kwa baba. Barazifiwe. Baraza. Bashike nabo bari simusiga. Tishoka. Uwacu ntagomba kubona gari. Nuri ryasengesho ry'abakuru. Rukuruzi y'igitano. Cyo kuri kakari. Yo mwe nani? Ese no yasengeye mu ndayo. No nawo bai. Yasengeye mu ndayo. Imana yo. Naje nasengeye mu maguru y'abajinisi. No. Ubwo buntaro kumuraza. Mubashike. Abazasore babiri barambuba. No bati. Mwe bamwe ni mukuru bari bazi ko nabo basangaga ari akabuko n'akabuko bakunda gatuka. Mubashike basonde bangikimba kiri cyarite. Umwate none ni mari. Undate bari bazi imyenda n'amwe. Undate nene waita. Baje umwe makuru. Koresha microphone. Ese konda gira mukunda ye. No barakurubana, barangiza gukurubana. Mundabwira ngo mukurubana, ngo mukuru neza usinaye. Mukavi gatoye. Haleluya. Ngo ino mikakureba. Ngo arebe uwo wamuvugisha. Agira ngo none n'umusi n'umuvugisha. Areba bana. Mundu kare. Arangaramisha aramubwiriza. Muragiza bahamagara bacu. Mutebo ku mutura.
yahembutse warazifiye baraza ubashike bamwe bikoreje nisi abandi barabampagaze hejuru batireke sinzi ivyo navuze ariko icyo bambwiye ngo navuze ngo narababwiye ngo nta cyaha afite mukeretse nkaba uko naje n'amagambo maze nukuvuga ngo nayo nagiye nta kindi kibazo bambwiye ngo narababwiye iyo ni amakuru bambwiye naje kandi nabibwiye n'abantu bizeye kandi nabibwiye n'abantu barenga banga byose ngobije ngo nababwira ngo nta cyaha afite ngo hari icyo basaba bamaye ngo icyo sisa mwanza guteye ibo bari kuvuga ngo turakuba bareko barashira amari jewe natera mukabari mugambi nigizingira ukusha gutera abajesi nani matera rero muri sirimba haleluya urazo barasa nariko kandi ubu nyine uwo kwinjira muno akabavuza minani mwoko hano amangu yofu bikone kandi mwoko barasa urumva tugomba kameme kuza twenda habe nani tugomba kuza twenda ukitunga tukigera mugezi bamuza nuko cyo kwirika kubakora ibintu jewe zamba javyo nagiye kandi akabwo ririwe material nakubona gusenga nijo akabwira umugore ngo mbabone kandi ntacyo banike kariko kandi kubera ko twambaye umubiri n'amasa cumura ibitekerezo byo tukabona akanwa ko niringa yusa ariko ngomba ko kaba umugezi mama icyo kintu kigomba kuba mu buzima bw'abakisi barasifi cyo banzi n'uwihagiye iyo umuntu amaze kwihagira warazifi azetufu kandi ushobora gusumara kwihagira ariko kubera kuko utizeye kuko wihagiye neza ugasubira ku kiyo ukaza kandi niwe wiyagira abakondi bikaba ngombwa gusubira kwiga izo nizo ngeso z'abakirisitu tugomba kuza tugenda ubatendamwe kuvuga ngo none nobana ubasukire kwinjira mu isukire barazifi haleluya icyo kintu cyane n'ubu ngubu ndashagenda n'ikije basi haleluya rekaza kiratana kandi hari ikintu ushobora kwiratana kigafasha undi n'abagakura nawe akazi kabo mu kwazo kiratana icyo ngicyo ubuhamya bukomeye cyane barazifi abacu baraza barajana ibyacu byinshi sinaguma kubivuga bya mu bitaro mara ukwezi nta kintu na kimwe nakoze muri stoma akanwa kanje katarabumbuka karabora umugongo wanje wo babereka ni nani kigravi umutwe mwamuri ko abagisebe kingana n'uyu mwobo w'inani kise mbaho muri ubwo buzima ariko ukugana ari mu munani muri chance ugana baga muri chance ayemeze yose ariko abakongomani hariya kuri Goma bageraho bandeba ukuntu nabaye bakavuga ngo ukona mu undi yaza akavuga ngo jameni ngo muguyu ngarara muri urgence bazi ko ari jewe guca wapfuye abo bazanye bashika bagatamira tipe biwacu baza barakumana ifumu agashaka gafungura kandi ukabona aracyakomeye ariko aje kubera mu munani barazifi komishi Jebana n'abari waho no narangiza gasakisiga mfata amahuduma y'abandi kaza basengera abandi no bari bakize nigeze gusengera hano ngeze hano muri Kenya mu kwa gatanu nageze mu kwa kabiri wabe mu kwa gatanu njara mu bitaro nani Medihir ndabana wamare kumbaga tabara cyane mvuye mu anesthesia bahita biza bisaza chikinya Kenya kenshi kabisa
amatima none gupfa kandi ndavuga ngo man ngiye gusenga nari nguye muri anesthesie kucya akenge kabisa mbona bishije gisaza bafashe kabisa haya sigano ndakika ngo akikana niko nari kontekereza mu mawazo yanje kuko nari ko mbona sanurebe none nangize ngo Imana ati man uno musaza mu izina ryawe tapi kandi kimbere kimenyetso kuko nanje nzokira nga swara amen dase bamuzanye kasa 10 nanje nari nabazwe kasa haya kasa kenda ndaka ngo haje kugera saa 3 haje kugera saa 3 za nijoro barandukiza ndavuga ngo Mana ushima kuko no musaza kize kandi nizeko zake niyo wasotse mbere yanje yamaze mo dejo arasoka je namaze mo 3 jours ye namaze mo 4 jours yamaze mo 2 jours arasoka ako gusa konyine namanyumva ko nari maze umwaka hafi umwaka limuta iki kintu kiri gihamya ko nanje ndahamuka barazi Imana yo mujuru iramukiza itangira kundi kwizera kuremetse imbaraga kuko nanje tuzagendesha ibirenge byanje kuko nageze hano tarabasha no kuba nakwicara kuri iyo ntebe mugire kuki kandi nari maze amezi 2 ndetse barazi Imana imbere Yesu ibyo nagiye mbona muri ubuzima ni byinshi kuko nuko kuba kukumamo ukungu iko nazanye kubikena kuvuza kwa umugozi nakuya masiko kurariya icyo Imana nubundi gukomeye ariko gakubere kuko nzi ko kwari kumeze nza numva gukomeye kurusha iriya beto kandi noneho kubera kuko izaho Imana yagukuye kumva nkaho mfite nk'amaboko atatu kuko ngo jewe sinati umuntu afite amaboko atatu kubera kuko Imana yashizemo ikintu kinereka kuko gifite amaboko yombi icyo cyantaye kure sinigeze cikitege kandi sinigeze nitaye imfane mvuge Imana ubuse Imana ugitima jewe ntari naragiye muri Kenya cyangwa ntari aya sizana gw'Imana ngo se Imana ngo nuko aya irarizi umuhanda sinavugira ibintu by'ibyo barazi Imana ishimwe kuko yambereye igisubizo Imana ishimwe kuko yaje haleluya numva bari nimero 5 bekuguruka abashoboye tuguruka mureke mabire kino kintu jewe ubuzima ubundimo sinkigira ujya mwanya wo kuvuga ngo kariba abashitsi turabakiriye begere n'Imana shika materaniro numva kuko nisanze kandi cyanzanye nico kiza kintera gukora ikindimo kubera kuko singomba gutega ku muntu kuko nta muntu wagize uruhare mu kubaho kwanje bazi bigatuma nkora ikintu ntarinze kubwirizwa abantu bamaze bashika bakamada marana bagakuwa celebra ngo babanze babiyegereze abandi nabo ngo babanze bamuheze mikrofone kuko ari no uzushika ubikore nisa no meten ubu niyo mwanya wanje nugerara ku muhanda imodoka zikangenzera ziko zazigenzeza abandi kuko nanje ndemetse kuko nabo baremetse nuko profita occasion hakiri umwanya iyo occasion yo abashoboye basta 5 minutes mugo kandi abana kuwa ngo abanyagitenge ngera ngo n'abanyagisaya umuntu wese haleluya umva kuko barazi ubu guhamya bwanje nawe ufite ubwawe barazi kandi ntawe udafite ubuhamya bukomeye usibye ko abantu batandukanye ubutaha ibibazo ufite
ingorane ufite nibwo buhamya bwawe barasifiwe. Ariko ndabinginga abanyamurenge ngo muhumurike kandi bayipole abantu bose twagize ibyago bapfushije abantu turi mu kaga niyo dusimba ari mu mutima harimo akantu ariko kandi titubabareka badafite ibyiringiro barasifiwe. Komeze twizere Imana kandi abagi tuzabasanga kandi imirimo yabo yararangiye barasifiwe. Kandi nta mirimo nta migambi nta bindi ariko twe dusigaye mureke dukore Imana dusiri tutaramira Imana utarinze ngo baza kuvuga n'izina so tugendana amateraniro tuyararane tuyabyukane twirorosanya amateraniro. Haleluya, twirorosa akarengeti wamwa ngo mana akakarengeti mwamuke dusibira Imana.